Hini kasi ka arpoi terik uyayong arja arpuar la Pynlong ka block health Mela hak Shnong rang bi hakaba khatlai teligi Shnong kilayot yaki Jingmyntoi shibun. Yakani ka Mela la Pynlong Daka Ophis jonga Dmho East Khas Hills District haringkat ka jinga trelang ka Office jonga Block Development Officer Mylliem CNRD Block but ka Block Program Management Unit Mylliem Block Bpmu PHC. Hakani ka skila sakhi ru yak jinga trelang jong kiwe ki tana trekam kum ka ICDS, Veterinary, Labor, Agriculture ka Meghalaya Rural Bank RSETI, mau plang bat ka Indian Red Cross kibala ai Jingmyntoi ka bakrawi ki break bawan syakani ka health Mela. UMLA ka nongkram constituency uba Lambor Malngyang ulalong ukongsan baru MDC uba Ronnie V Lingdo ulalong usumbut kongsan. Habakrana kani kesngi uba Malngyang ulay roy ya katanat kakot kakya anak benta kani bot lakun turu yaki ban Pynlong susu ya kumkini ki health Mela haki wepat kisnong gitau. Hakani kesngi la yoru ya jingkran bat jingpensyai halor kakot kakya na i additional Dmho East Khas Hills District i Dr. S. Khongla. Kani ru kadi ka way na ka first aid, kani kali hapo kayat hapo ka. Ini ba ilaon? Ini ba ilaon? Yung imla baniyeng. Ini kena iarab Daka ba iay kakti. Kadi ka human grudge. Lebya kung ba Mylliem na? Iarab imla ban. Kani kadi ka human grudge. Kani ru kadi na kaway na ka first aid. Kani kadi banlong kum ka naka-aim jong ka first aid kadi ka banyada ya ka banyarab ya ka jigem jong ki brew hapon ba accident. Kani kaway ru kadai. Kabaar kadai ban prevents yaki ba kham shitom shushu.